J'ai cum tastar, degustar l'espargo de la Sabro d'Aquitania. Befi, din l'univers de l'espargo, qu'il y a dues escoles. La verde se développe au-dessus du sol, que il soleil qui li balle sa coulou, et la blanche qui joue à terre d'un cos de muro blanco. Tio, mais là que m'escarabia, que la blanca, douce et sucrada. Non pas. L'espargue la respecto. Tio, l'espargo se mange fresca e se merita, ca o esperar la sasu de las flors e de las amunt naixents. Che è la prima che se revela l'espargo. Lu seu gust fi e delicat, la sua texture mufle e teniera, ma sta be carnuda. Existeix tante mei de recette d'espargos, ma la sola recette che empleu de gaudiu luco de tous los gasconets, che l'esparga a la vapor. Che hi hagi? Cupa, espeducar, cuide. Aquí és simple, una vinagreta, un stau e menjats. És pas complicat.